wish I could say we were, but the recent developments, especially in the past 2-3 days, have been particularly. nakwifuje kuvuga ko turi kwitera ariko ibikorwa biheruka by'umwihariko mu minsi 2-3 ishize ni ibintu biteye ikibazo cyane. Nk'uko ubizi habayeho kugaruka kw'imirwano by'umwihariko hariya muri teritwari ya Masisi, guhonyora kugaragara kw'amasezerano y'agahenge yari yatangiye kubahirizwa ku itariki 4 z'ukwa munani 2024. Iki ni ikintu gituma bigorana gukomeza kwizera igisubizo kirambye kuri aya makimbirane biciye mu nzira ya Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yo ikomeje ubushake kandi yakomeje kubahiriza agahenge. Ibyo turi kubona uyu munsi rero ni ukurenga ku gahenge bikorwa na RDF ndetse na M23 mu gace kazwiho ko gakize ku mabuye y'agaciro, no gukomeza kwagura no kwigarurira kw'ingabo z'ikindi gihugu hagambiriwe by'umwihariko ubukire bw'ikindi gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kubera ibyo rero dutewe impungenge n'ibizakurikiraho mu biganiro bya Rwanda. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri aya makuru agendanye na politike, umutekano ndetse na diplomasi ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Aho rero Thérèse Kayikwamba, uyu ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu masaha makeya akaba amaze gutangaza yuko ibiganiro biri kubera i Rwanda biri mu kaga gakomeye cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Congo yabwiye BBC ko kubera imirwano yubuye mu minsi ishize hariya muri teritwari ya Walikale y'intara ya Kivu ya Ruguru, we abona inzira y'ibiganiro bigamije amahoro ya Rwanda iri mu kaga. Thérèse Kayikwamba yaganiriye na BBC Newsday ku kicaro cyayo kiri i London hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yavuze ko yagiye kuvugana n'iki gihugu kizaba kiyoboye akanama k'umutekano ka ONU guhera mu kwezi gutaha kugira ngo bagisabe kugira icyo bakora ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe kizaba gifite ijambo ryisumbuye ku bibera ku isi. Kayikwamba uyobora intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zijya mu biganiro i Rwanda muri Angola, aho bahurira n'u Rwanda, aho bahurira n'intumwa z'u Rwanda, avuga ko imirwano yabaye mu minsi mike ishize muri Walikale ari ikintu gituma bigorana kwizera igisubizo kirambye cyava mu biganiro bya Rwanda. Kayikwamba ashinja ingabo z'u Rwanda gufasha umutwe wa M23 kandi ko muri iyi mirwano yubuye vuba aha zigamije gufata ibindi bice bikize ku mabuye y'agaciro muri Walikale. Umutwe wa M23 ushinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko arizo zibatera aho bagenzura, bikaba ngombwa ko bitabara bakabakurikirana. Uyu mutwe uhakana umugambi wo kwigarurira ibice bikize ku mabuye y'agaciro. U Rwanda narwo ruhakana ko haba hari ingabo zarwo zifasha umutwe wa M23 kandi ko nta ruhare na ruke rufite mu makimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikinyamakuru Igihe cyo kikaba kimaze kwandika ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugaragaza ko icyizere ku biganiro bya Rwanda kigenda kigabanyuka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Thérèse Kayikwamba Wagner yagaragaje ko icyizere ku musaruro w'ibiganiro bya Rwanda cyarindimuwe n'imirwano ihanganishije ingabo zayo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Iyi mirwano yubuye mu byumweru 2 bishize ikaba ngo yaraturutse ku bushotoranyi bw'umutwe wa NDCR na APCLS iri mu ihuriro Wazalendo rishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi mirwano yatumye abarwanyi ba M23 binjira muri teritwari ya Walikale ku nshuro ya mbere ubwo bafataga agace ka Kalembe.
kugeza kuri wa 29 Ukwakira muri Walikale hakomereje imirwano ndetse byavugwaga ko M23 ikomeje gusatira agace ka Pinga gafatwa nk'ibirindiro bikuru by'imitwe ya Wazalendo, kakaba na kamwe mu dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Minisitiri Kayikwamba mu kiganiro na BBC News yatangaje ko iminsi ibiri ishize ihangayikishije bitewe n'iyi mirwano ibera muri Walikale. Minisitiri Kayikwamba yabajijwe niba hari guterwa intambwe nziza mu biganiro bya Rwanda, ati nakavuze ko turi kuyitera ariko ibyabaye mu minsi ibiri ishize birahangayikishije. Ati nk'uko mubizi imirwano yarubuye by'umwihariko muri Masisi irenga ku gahenge katangiye ku itariki 4 Kanama 2024. Byo bituma bigorana rero kwizera ko igisubizo kirambye kizava mu biganiro bya Rwanda. Mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zemeje ko zagize uruhare mu mirwano yabereye muri Kalembe, Minisitiri Kayikwamba yatangaje ko koko bubahirije agahenge, akavuga ko ikibazo kiri kuri M23, ahamya ko ifite umugambi wo kwagura ibice igenzura. Yagize ati ibi si imirwano yoroheje, ni ugushaka gufata utundi duce, ni ugushaka gufata uduce dukungahaye ku mabuye y'agaciro muri Walikale. Niyo mpamvu duhangayitse cyane, kandi niyo mpamvu ibiganiro bya Rwanda n'agahenge ubu biri mu kaga. Biteganyijwe ko intumwa z'u Rwanda, iza Angola n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku rwego rw'abaminisitiri zizongera guhurira i Luanda hagati mu Gushyingo 2024 ziganire ku ngingo zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'iyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye. Madame Minisitiri Kayikwamba bamubajije niba afite gihamya cy'uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yasubije ati hari itsinda ry'inzobere ryashyizweho n'akanama gashinzwe umutekano ka ONU ngo risuzume uko byifashe kandi ribahe raporo kenshi. Iri tsinda ry'inzobere rero na raporo yaryo iheruka rivuga abagera ku 4,000 by'abasirikare b'u Rwanda. Ibyo rero ntabwo ari ibirego bidafite ishingiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi si ibirego bishingiye ku bandi, natwe kandi dufite imibare yacu ndetse inashinja kurushaho ingabo z'u Rwanda n'uruhare rwa leta y'u Rwanda muri uku guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.